illallah la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau mengikuti acara akikah yang ada di kampung sebelah. Tentunya diawali dengan pembacaan barzanji. Terima kasih sudah mendukung channel kami ya. Semoga dengan dukungan Anda bisa membuat saya lebih semangat dalam mengupload video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maralai musna sarana tiban jaha jihatan sarat bahajara ilahi min makkah taswamilat islamiyah wa parak lakana rakbatar imam dan majar burawana wa khafat quraish ayyal haqqa sallallahu alaihi wasallam ya sajiran rufawiyah Fa'tamaru dikatli bahaki daulahu ta'ala min kadimullah salli alaihi ala khairi matiyah wa ta'arrada lahu surakatu fabasalat min Allah wa da'a fasahat qawaim yahudi fil ardi sulbatun kawiyya wa salwa famanahahu iyatillahu makam kalibal fi syadi min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa marra sallallahu alaihi wasallam bi qudairin ala ummin ma'badin husa'iyyati wa radabati ala min ala iskin mali taba'allahu tiba'i sallallahu la Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syafi'i sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun syafi'i ya habibi yauma hash Allahumma salli fi syati min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amin. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah ya basital yadaini bil atiyah ya basital yadaini bil atiyah ya man idza rufida ilayhi akub abdika bayaman tanada bizati wa sifati al-ahdana ya kabir al-adhar wa ashbah ya man tabar bil maqam min kitab al-azali ya man yalqairu wa la yu'awwal wa la siwa Allahumma salli wa sallim ala ummalikal hakim kadil kulliyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi muslimin fi بقرات جوهرها ودامت المحافل بهبة كل أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وتحية فيها السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين. Ya, kopi. Pak Ustaz, kopi. Iya. Carikan juga jodoh ini Pak Ustaz. Ya ini juga nah. Ada di belakang. Baru ditiru dulu bilang. Ada di belakang Pak Ustaz. Ada di belakang. Jodohnya. Jodohnya pengen cari Pak Ustaz. Iya, mau dicarikan. Mau dicarikan jodoh. Iya. lagi kan Jarte kene kampung Kene kampung. Pulang kampung. Iya. Dengan jauh. Makan dulu. Kambing.